Mutino muthuku ni umirite ntere cia Makutano miru ni nyuma ya machini iria itumagirwa gutethereria gwaka na ritwa NYOMBA crane kuthuka na kugwithia antu mathatu maria makomitumagira. Antu arume mairikire mathatu ni matere uturo o bau na umwe angarithua CIBITARI baria athiire na mbere kugwata utungata miri ya mairi mama ni mibire kire nyomba ya kwiga akuo ori ucunkuni na uthiite na mbere. Muthuri Muriuki atwambiririe na inu cia Kieba. Ikigukiria gitirimite bundi BAIRI baraba gwaka rangi nyumba mwende na Makutano umo kioneka CIARERA kulingana na speed wa nothimenti no executive bukoni urodi kithitio ntobobu agwita bundi baba nandi batirimene gikukyao nyumekire ni BAGUTUMAIRA guteguka na baba bakigwa umo akionoka. Siku ya leo tulikuwa na ajali ilitokea upande wa Makutano kwa mjengo moja ambayo yuko opposite Nevada. Kuna watu walikuwa na paka rangi kwa hiyo nyumba katika ghorofa la 4, na ile mashine wanatumia ya kupandisha na kuteremka ambayo ni crane ilikatika na watu wawili wakaanguka chini wakava hapo, lakini mtu wa tatu aliweza kusurvive. So it was an unfortunate incident ambayo haikutarajiwa. Murungamiri ngugeje agwite nyonto bobo mumungwetera Kieba mono. Sikuwa na mambo yote mabaya. Tumefunga machine. Tulikuwa na hapa na mwenyewe akafunga na kaenda. Wafundi hata walikuwa hapo juu comfortable, walikuwa wameanza kazi. So hii maneno hata imenistua. Sikuwa natarajia mambo kama hayo. Imetendeka nikiona hivi. Vile hiyo crane walipanda mzuri wakaanza kidogo. Naweza ona hapo juu. Mtu wa plaster alikuja baadaye akatengeneza hapo kwa dents ilikuwa hapo kidogo juu angepanda hapo kama hiyo kitu hakuna. So wakati wa kuteremka walikuwa nasonga chini walikuja kwa level nyingine ya kupaka rangi. Hiyo maneno ikatoka. Amna bobo wakali mwanya bachumiritie konanya korea kunganirwa kwao nikiraba kuga muno intobire byatiko gutumirwa kagita karande bagaka nyomba cieguru gwaka rangi bitiokayo ankoromba thirikari ya county na thirikari nene bamenyora ngugeze cigaitawa gutiga atuike muntu ageta gwita ngugi na ate na intobire bibati dai tota mioyo ya antu BAIRI na ne antu tukari abo na ne antu nkomenya bare ma ngochokia nkuga families ya murungu ibomerie na ngogezi gitwa antu ibethera ba thirikari tutagaira kuwe na engineer pa county ibethera ba tutagaira ura ngogezi gwita itwa nomba zikia kwa chibwere ta kwethera chieno chunkoni bora bobati geseria tonto nde mubundi imbize muntu agitonya mujengo na atiburite gutonya mujengo na atena reflector na atiburite gutonya mujengo na atena helmet no menye tukaja gutegera mantu zo kare ukanyuma antu bau baringi biongo tonto bo mbere gutena insurance kana kuyo insurance kadro te insurance yerau aritaya no eubona unyuma nande kwa sasa watu nyama bundi tu mparo lakini totethira tu atureni bange lakini tuithikirite muno antu bau inyokejo batega jontu bare ara thai antu bau bare onekania ijareti ciumite mitwe kwa antu bau bategu ikirite helmets kwa specifications tia building kwa it was not met na ndigo antu bau without fear or intimidation. Na my appeal to those who are doing construction to be very careful and take safety of the workers very seriously to avoid such an incident which occurred today. Muthuri Muriuki, World TV, Makutano.